фестиваля в программе «Радио Свобода. Континент Европы». Tez kurulas, kuğantur uğras, birden sıllas. İli bit tangas, ihiger algas, meniktir eder saz. Sırkallanır toto, kustuk kurbana. Süder bir cihümden, oyulan dahana. Severem gösterdi silemen Bilbiddi serebey melceher geregey Gerekten teymen Kendekta ettin serebek ettin Elekke siyettin Sıddık karşıdar istin suruk var Hananı yetbedin Sırkanlanır tatlı kustuk kurbana Sider bir cihüm
Üdegenden Cekuskay Üdegenden Tüymada Kaçadı Üdegenden Duran Kaysakay Kurbana Süderbin cühünbin oyulan da hatta Külükte kılıktır Künilir kurtluktır Etini yoksanlar Ne senin sadallar Keheremendikte kurduk batta. Astık tügenge, astık kemge, astık kiyehe, astık tühülgege, astık can, mustan kallıbıt, onunca bu kiyehe, mantan kiyehe canım sergem, körsüvedek ıratta, onunca bu kiyehe hayatırdağını, künnägı tübügü umnardı, Jeni woto oğunun ruğunu umnardı, ırıcıkta yapılanlar beğendiğin kıttıhan, tebistenge ol sittebet Irak'a kerege ayanırdı, belemlenen ağay, olurun deneyitten bir kıraki kırdıylak boladı. Ol kıllardı. Sebet doğutar, ben mattan kihe, etilli bütün kurduk, bu sana Lэгэнтэй diyen tühülgege bihigim, Ehiyaka kıhallam mühüllen turan urukuraları atınlık sanatık oynamut kördürüyor katebet vonna billen turar sana ıralara kadar bilsehinler bit ol buygar atın omuktulundan ıllağına hütünleriyem te onluk tühülgeni bihigi belemneti bit onu ehiyaka bugün bilsehinler vonna sürektir tükemmit ünentiyen kelle de vonna bu tükengem bir toğulan beleden ağrık tükenim diyen bolu da uratı tühülge boluğa diyen bol buta uratı da diyen bilden turar bu bihigi sakalı tüymütün, sakalı riyabıtın, saka estradatın kaydak atın tıllağ omuktar bu men doğutturum ılınan beylerin üsterinden killerin ehiyaka muzika cikti abılangın tiyettellerin biliyek karıyor katibet ol bular uratı da doğuttar javanna vannan mantan kihe Illanar ıryaları tılların öyden kala Hegi min Instagram страница var sürüyor kutun söp büryanı ösebide katılan illa diyen. Oçağına ol bağasana kim elbek
Каяры элбак колаһы ылладаганы олыраны бу түйүлгө бүтүтө хатырламмы теме яқанан күнтү көрөчүбер ыллан ахарыхпыт онон оньон ахарыхпыт онон көктактык олоруң сергех болуң утуян калымаң бүгүн эги күңүт оян туран буманна минат барда келеңет үнкүлөөхөтүн сөп оян туран залы отун уматтарыхпыт олоккуттанымаң карахпыт көрөөгө ден бары эдердин эменнин оян тура үнкүлүдү санаан оңастанагай олоруң дивин отар Чаберт, билсейді күрдік, мантан кие, хүдді әшірдік атақ тапсан оларын кәпсәтия қиын, кәпсәнім дағында әлбәқ, нағаңыран керен баттағымыз бәттіқта үрелер гынылла, ден үттетен бері нерің, оның да оттыр. Чаба халысты, түмсіләқ болуң, әйләқ болуң, бүті хүткені сүдді әшірдік, үйері көті, өрі көті лүләқтік, ағары қиын. Әйқанан, бағалысты. Бүгін биген жүрегіді қуған ылан көрісті қарыз солқы қатынларда оғы сахы Аллахым қарыз солқы қатынларда оғы сахы Аллахым ол рас уға күн оньон ойолу күнүс куяс омурғаңа көз оргуян буролу сүйрен көтөн элестенен балағам бар диягым ием сылас илитигер нухарыян ылағы ием сылас илитигер нухарыян ылағы min sanaları göl bolan köpütte ürekleri çömpedigen gönlük bolan düspütte Bağa salam bulut bolan Hüdam niye nahıga Oğa sahım Allah'ıga Ürüye bolan Üllanıya Oğa sahım Allah'ıga Ürüye bolan Üllanıya Toytuba Karı solko Katınlarda Oğu sahip Allah'ım
мақтанабын. Бүгінге әтеққанада мен бұл ағаяқылтан бәттәқ беймәрітілер бар болбаққа атын қомағай қоғанюттар, бейбіт сүриячылар бұд қоғанларыттан атын омық сүриячыларын қоғанларуғар әме үрген сүрияр болдым, матып оңырар олаттар болдым. Ол бүгін оны ағын бүгін атын жон үрелерін ыллан әме әйеқа сүректәтләнеребин. Бүгін бұл әйеге ехеттігет оғыз ағым Аллахығарден Константин Фёдоровтен bir эме норокко чөгетеки хиллелик бейте туспа матыктардах, бейте туспа қоғаннақ, бейте барылақ, үддәчіге эме bir таланнақ кейбітін мен обайым керейте хамныр кейім. Онан бүгін ете кенерелеріттен икерені истен арықыд бұл басты кіреді оғыз ағым Аллахығарден әйеқанан сүректен ардым. Опсайнан мен саныбын бұл түгенге әтеқатым кейі төрәбіт дойдутун қайды бәйләқ санаға сеттер бәтірақ қағырыттар. Қайды бәйләқ омуқтуын алтыстар. Кені төрәбіт дойдутунан кейін тұтта манна, онна манна иджа әтеқтақ дейбін. Онна оғыз аспы түйттергар атақ сағыннақ сүйірбіт ұллықтары барыта кәтіген тұралдар. Төрәбіт дойдун жона әркеті ұтық жағастара bu ayılğata, alardara, tığalara, ürəxtərə, qayalara, alastara barda eyigin kətəhindir onlar. Qahan əməki ergidlən kəlləğına hiti qurduk bulur. Ən soğukqa hinastağına, ən kələn barbadın qurduk bulur. Min bəyəm ötübdən olan qurduk bina min ardağından ıllağın astım deyəğim. Ola da min kələn barbadın qurduk sanağın deyən ki qaddaq talbıt tügəngə türəbit döyді tuttan araq bakkar edenlik sanağlarından salaytaran hüccəqtaq. Мақтал да оттар. Төрәбітті түні таптан, онда сығыналан. Бүгін олық атын қайынсқаларға, олық атын барғыларға үрелері істеқіт, әмесқа соғайандалы қыт, бағыр сөбілі оқыт, ол білден тұрар көрәтші бейтін бұраба, әйеге бүгін сығына оқсоғыт, бұл кейбет қайдақ туақ бұлан хүджәрей, үреті тойуға қанна тейді, үшігей бітті, құғағына бітті, ден әйеге сығына бұғығыт, тоғытерген bilden тұрар, ұрияятшы, аяр үләхет, ұрияхет, кені көрәтші түттен тұтылықта. Көрәтші қайдақ кеніне ұлынар, отчоннан бұл кеге, бұл ұрияхет, бұл толыратшы, бұл аяр үләхет, білден тұрар, тағуыла, түхеме ұғын кемге, бетер қылғас кемге барар. Оның көрәтші бар, бұлан ұрияхет бар, көрәтші бар, бұлан айымны бар, бұлан литература бар, бұлан сақалы тыл хүппет, сақалы тыл бар, бұлан омық бар. Эхе барытын білеғат. Же, қотығы қоролылар бір манны кірге бар, ол матыбы бейге Леонидтің сүдді чугасты қылынан бұд оньян әребет, онан тәбігін әйеге сәнавыл күтігар бұрыны ейтін әребет. Бағалыста, қотығы қоролылар! Алтай қаялара, бұдатнавы жыллар, ұлу істеп, қарабаттақтақ түйірдер, қотығы декке тебеленен, сағынан, үйеттен үйеға, тоқтала суақ, бұл тұйыз крайы, Булан
Bu күнгө дылы. Утуян. Өскән. Сирдәк битәбәт диен. Эрби, акси. Олар обуд. Олар обуд. Жаллах буд. Эккемит хамир. Котугу короллар. Котугу суаллар. Котугу жолға. Уранқай сақа. Теризонно тас қарапта құроллар темір аққалыран ақсымайыны тұралар ақсымайыны тұталар Хотугусоллар портарин Нергер кез бұдылытар Быйынан күліктер парыңнылар, күліктер парыңнылар. Үрттілерігер қатайдар, мады кәти кәтәллер. Аттыларығар бәрелер, қаққа балан селелер. Хотуғы суаллар қороллара, үгәйіктен еллер. Yörtüs bitter, elbä bitter, tyynün ile barpıttar. Tösteriger, kuta ottan sırtap döner balbıttar. Ulu sorun volatlara, sor kıl bırattara. Ottun ögü kimde hıdi, dehe dehe. Günseller Ürdüler kotaytar Madi keti keteller Attılar garböreler Hakka bağlan seleller Hakka bağlan seleller Adıma sorular kurullara Ögökten yerler Ulu sorun olap
браттара. Оттон эйге ханнақыды. Дәді күлселдер. Улу сорын олаттара. Сор кыл браттара. Оттон эйге кімнақыды. Дәді күлселдер. Many keti keteller, attılar garbereler, hakka bağlan seleller, bağlan seleller. Kodumu sonlar korollara, ügeyükten eller. Kodumu korollar, urankı sıkılır, ügeyükten eller. Я всегда, когда играет Леня, вижу перед собой на репетициях, и со вчерашнего дня у нас уже 3-й концерт по счету идет, и когда я вижу и слышу его игру, мне как будто Леня здесь не он стоит, а костер, зажженный костер здесь прямо перед нами стоит. Вот он, человек. Вот. Гитаристка, Мохначевская. Ну и бағар олағатыннық олағанаты кейліға бағар сәпсіғық күт бейін күтті өгіз күт. Мен күрутын әбетке кәлләқпіне әбетер қамтым өр бағай болан баран еләқ бәтіген кәлләқпіне кәпсеті бет. Ән көйен искер чумпундуруну булбап буллахына кека бахалыста бу аяр үләгіттен тәйенген чумпу хоғыз орты байылақ үләне булан баранған мұныққа бәйен жоңуттан, жоң қарағандалыттан тәйенген олыр оң әте болла. Тоғын мәк күхе ататын, қанттан әрі кірджігі бұлла ататын, омығым туға ден үләлі ататын, бәйіғін қарыстан, сүтен қалыған, өтжан қалыған, кеме егін көріе істейден кәпсәтейлер, кеге қарақ ұдағы хатаны аспаттар. Онуынна. Барынша істейм еңебін. Орта байлар үләне қантан әрі болан. Сен бір барыбыт үгіспіт көрдік. Хасырда тоғызға тұран үләлім, кей алтаға кәлім, кей әңі алыпым боғырындым, ахатым, ұтыйттым сарсына меонлық күн, өйін әме, нөңе сылға әме, уанчағылы бұғанлық, отучағылы бұғанлық. Тұлыйонды минама. Тұлыйонды минама оны. Хуқ бұллады, айар үлі әтің әбіхәт қаннары бұғылы түйіқтақ, қаннары мәніктен ұлықтақ, қаннары кені туғынан қоғағыны істелілер, қаннары кені туғынан үшіге істелілер, қаннары кені көйер, қаннары кені оқты ғытыры білілер көстер, кәпсенер, күрутын жон иккардығар кені туғынан кәпсетихи бар, қайқағым бар, өрі тұтағым бар, таңнары баттағым бар. Ол егер сыртжар бұлан айар үлі әт, жоллақ, егер негетер тақсар төреттәқ, әтәқ дырдақ, Буланылардақ, әйекқа тиеркіні, бардың ұстан берен, айар өлетінен әйгіннен алтыған, дойттым, жоным, норотым туғаден үлелер қақ бұлар. Буден мұңыту сеттетбет жол. Айар өлеттері таптаң, айар өлеттері сеналаң, айар өлеттері қарыстаң. Күнді доктор комиссиядер, бүгін мен тоған ебін санатым. Бұғылар ұсталарғар мен елбен қағандағыны қандық тігіре бар, қандық та қоғам бар, сана бар дағыны, хана батағы. Жігіне жоллақ оға састақпын. Еләқ аға бұттан қағандағаны бұден ұлықанны мәғылды бөппен, жарылды бұппен білбәппен. Хай чүгей төрөппеттердәқпен. Онна тоға ие тоғынан сөріп батақпын бәйімді білбәппен. Бүгін мен еққа қығалдан көрем. Бәйім қағамар бұбаққағара бағар соғуя істеқет Сергей Квасневский тылығар. Бүгін бір маңық нұчылы қағаны бұланыламын. Мен бір анатым. Бүгін еққа оны сүрәқтейм. Бағалысты.
Исенин тылыгар гаем макыппар иняга сурук. Еще моя старушка, жив и я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. И тебе в вечерне-синем мраке часто видится одно и то же, будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне. Что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне. И тебе в вечерне-синем мраке часто видится одно и то же, будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож. Это просто тягостная бред. Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя не видя умереть, чтоб тебя не видя умереть, чтоб тебя не видя умереть.
Жигине ах потом синер булла бу серебряный век уруячыларын, кинлер аймныларын кытыры алтыган кинеттен тугаме үшүгө жылдан лемтил баска даганы колонон көрөн. Рери бу үрге матып кынан оңорон тахаран атын омуктулунан кохонго матып оңорон тахардан оло атында бит онна же бу үлләп бит устатыгар бу проектка бемирелер буттан манны керелер баллардын эпип бит усталарыгар бурга токтаммыт билген репертуар гынан ыллан сагаланырыбын бүгүн эйхэ тигдүк саңаты керелер эйтиннерен сүрөктөн ягым мактал онна билген Кастакын Фёдоровка эргидлен келебет, онна мен осенен бу кастакыны кытыры эрде билсеhe жуутеппин эрере кине аяр үлетигер аял үлеге сыгыннак киһи боларын билбетебиппин. Кинин кытыры общественный үленнен бу сака мукту гардиан де улахан статьялары хурисарка политической бир түгенге кинини кыта алтыхан үлелирге эңинде хүддан алтыха жеппин эрере аттыгар хыджаммын бу киһи кыжык айыр үлехеттен кахан даханавада деп бигине үз киһи бу чопчулан эттаха бу биги барек бутыгар продюсер бытнын үлелеһи жербеги бирде дулахпыт өдөхмө котоё Фёдор Анучин билген Москва коракка бу тогонсулардан олорон рабетин бирде дулахтаргар хакайриттен хыджар үчаттары кытары тевистенге үлетин үтер бит тумустуттар кихилахпит кине бигине Фёдор бигине көстөкүндүн билсехиннерер онна да бу салгы кине ыраларыттан ламбытта үрөңөрөнө якка белекти хиджабыт билген истихайын дегерең Тетемигер элеместей апнан баалста. Көстөкүн Фёдоров тылыгар матыбыгар. Элеместей апнан архамыран аннынан аяннатан ихерен анам кыма киерен Оттун мастын тәтерен көтәлләнән ихәден Ара солға тұтылан мұнан тәнән воккылан көтәдәйя Әхін қылынан нүттан тәләрей бет олыптан үря тақсан жерәйе Үря тақсан жерәйе Kıtta tırsamın elemez bin ılamın Dinlaktan kabiyem Sorkan saptan kiriyen Kaliyeceğin sereyen Ketahti sütiyakın İlim kurduk ilisten Öreketen ilisten Köte dayan Köte dayan Hire talak keriyete İligestey beyete Toku bağız keretey Toku bağız keretey Oy Latun Kilisten
Эрекетен илистен көте тайян. Көте тайян. Тире талақ кәрiyete, ивегестей бейете. Тоға бағас кәрәтей. Тоға бағас кәрәтей. Мақтанабын қатшөттінен дағаны әрі болбаққағара кені бейті духовность өттінен өйінен санатынан дағаны сүддағын бұл коллектив үләхеттері түмсүйләқ, оны хүдді өші қолы бұру бейге республика берелілер. Онан бейге ес сүректен железный дороги Якутии мақтал пердевит. Улақан мақтал. Оннатон бұл Тугенге мен из Сурахтен хочу позвать нашего старшего брата с музыкальной сферы Республики Саха-Якутия. Дорогой мой друг Убай, приглашаю тебя на сцену перед своими земляками. Поделись со своими хорошими новостями, пожеланиями, мнениями об этом проекте и в общем целом познакомь нас с зрителем. Фёдор Анучин, наш дорогой друг, большой земляк наш. Всем добрый вечер. Я только сейчас понял, что Лэгэнтэй выше меня. Микрофон высоко стоял. Хочу поблагодарить прежде всего вас, что вы нашли время прийти и поддержать Лэгэнтэя. Еще спасибо много не бывает, поэтому хочу поблагодарить руководство компании «Железные дороги Якутии» за поддержку. Без них этого бы не было. Спасибо. Вот. И, конечно, хозяйку этого прекрасного дома, Дома дружбы народов, Корякину Антонину Николаевну. Она всегда поддерживает всех артистов, музыкантов. Спасибо. Махтал. Ну и, как говорят, повторюсь, я третий концерт одно и то же примерно говорю, поэтому вы-то не слышали, вчера слышали все. Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. К музыкантам тоже это относится. Я вкратце расскажу, чтобы вы понимали, кто тут перед вами стоит. Начну с гитариста, которого вы уже, наверное, отметили каждый. Зовут его Леонид Ульянов. Он реально крутой перец. Вот. У человека за спиной работа в очень большом джазовом оркестре. Георгий Горонян, это был легендарный саксофонист джазовый такой. Вот. И более 4 лет Леонид работал с легендарным Николаем Носковым. Вот все это, видимо, оттуда, да, Лень? Спасибо, что ты участвуешь, что ты приехал в Якутск. Композитор, аранжировщик, талантливый музыкант, клавишник, не люблю это слово, но клавишник, ладно. Кирилл Кузнецов. Тоже, кстати говоря, он северянин, он родился в Северо-Двинске, да. Это тоже север. Ну, не такой, как наш, но тем не менее. Кирилл, спасибо тебе за то, что ты приехал. Я также пошучу, как вчера. Ни мотор, ни дизель, а атомный реактор нашего проекта. Обалденный просто барабанщик. Спартак Проценко. Спасибо тебе, Спартак, что ты с нами. Можно я тоже покланяюсь?
единственный иноземец у нас, бас-гитарист. Зовут его Сергей Квасневский, но по-русски просто Серега. Он родился в Кракове, а живет в Одессе. Теперь это за границей, поэтому он иноземец. Вот. Но так как он по-русски лучше говорит, чем по-украински, мы вот с ним запросто общаемся. Виртуозный бас-гитарист, хороший парень, наш человек. Сергей Квасневский. Кстати говоря, попозже вы услышите одну из песен, которая называется «Карусель», которую Сергей подарил Лэгэнтэю. Вы ее услышите. Можно я вас объеду? Наш саксофонист замечательный Николай Винцкевич виртуозно владеет несколькими видами этого инструмента. Как вы увидели, он еще такой шоумен, в отличие от других джазовых музыкантов, которые стоят как столбы. Вот. Что хочу сказать, что редко кто из российских музыкантов переплетается в своих проектах музыкальных с людьми, которые имеют Грэмми в своей карьере. Вот у Николая есть такой человек, которого зовут Билл Чамплин, солист группы «Чикаго». Да, вот. Николай Винцкевич. Украшение нашего проекта, самые главные, тут у нас стоят девочки. Девочки, давайте будем представляться. Айталина, Мохначевская. Город? Якутск. Якутск. Саина, Иванова. Город Якутск. Евгения Киремясова. Совпадение, тоже город Якутск. Ну, я сейчас уйду со сцены, так что вы сейчас будете наслаждаться музыкой. Готовьте ладошки. Сейчас прозвучит очень симпатичное такое инструментальное произведение. Вперед! Yeah.
Настранивать! Чабет доктор, чигей. Мен булар бир түгенге тоқтанылыға қатым. Аны үріға баппаққа кейіне ұстан еңін сағыланыр бет, онтой бүтін сағылабып бұд. 2-15 сылтан ағалаты бұд, онна жа бұйыл бир кейінені бітіреммет. Өрт дағыны ұғылды бұд, чашуян. Битеремет күрәктә хиджабет кине фестивальләргә, оны баһадыр дагыта мен хиддан сетилиннән кәлле бит, оны организаторлар релер Кеша, ну ты давай, мы тебя уже раскусили, ты оказывается у себя в республике такой публичный человек, да, и во время конференции спрашивают, можешь ты там нам исполнить тоже одну песню на закрытие фестиваля? Спросили, я отказаться не отказался, но сказал, что у меня нету костюма, я только в свитере пришел, потому что я не знал, что на закрытии мне предложат такую честь выступить на закрытии кинофестиваля. И, в общем, дальнейшее, через 2 дня, когда уже фестиваль подходил к концу, и сегодня уже должно быть уже закрытие фестиваля, организаторы мне звонят в номер и говорят: Кеша, в общем, у тебя появилась спонсор, она осталась там, пожелала остаться незамеченной, и, короче, мы тебе сейчас в городе Анапа откуда-то найдем костюм, ты давай, главное, выступи. Хорошо, говорю, согласился, и мне вечером преподносят красного цвета костюм. А вы знаете, что в течение моего творчества никогда, наверное, не видели, что я в красном костюме когда-нибудь выступал. Сегодня мой старший брат говорит: Фёдор Михайлович, обязательно, Кеша, ты должен выйти и выступить в красном костюме. Я вышел. Как вам, в принципе? Песня называется «Потанцуй», и потом, когда я уже выступил перед жюри, перед кинофестивалем, перед зрителями, потом я только понял, что в этом куплете сразу же слова начинаются: «Я в офигенном пиджаке, глаза закрыты на мгновение». Как бы, ну я переугадал, по-моему, да? Потому что мне дали новый костюм, мне никогда никто не дарил, я сам всегда себе покупал. Вот, и в общем, такие дела. Еще есть в 3-й строке есть такая фраза такая: звучит мелодия из старого кино, забытое давно. А фильм-то выиграл 4 самых главных приза. Ну что, послушаем песню, друзья. Черя! Туранын кіле қайың оны да, ұғықты қайың да оттар. 5 жаста ақтар бәға әманны уанча бұғыды. Барайын күлі өппен. Я в офигенном пиджаке, глаза закрыты на мгновение. Открыт футляр, а в нем кларнет, подаренный на день рождения. Тут-вот. Звучит мелодия из старого кино, забытое давно. С ночи до утра танцевать пришла пора. Делать нечего, я пляшу до вечера. Кларнеты, туба и гобой, вам все до лампочки, ребятки.
потом вколачивать под пятки. Звучит мелодия из старого кино, забытая давно. С ночи до утра танцевать пришла пора. Делать нечего, я пляшу до вечера. Durduğun küge küge. В пиджаке, глаза закрыты на мгновение. Открыт футляр, в нем кларнет, подаренный на день рождения. Звучит мелодия из старого кино, забытая давно. С ночи до утра танцевать пришла пора. Делать нечего, я пляшу до вечера. С ночи до утра танцевать пришла пора. Делать нечего, я пляшу до вечера. Мақтанабын, жа ирен әрәбіп бұғылақ, бейге үрелер бұд өйіктер бұл білігінде бағылар, тәтімнәқ соғыз кәлі дағаны ойын тұран, мағырыны пүтім көдік үнкіліген ең, бұл манна тақсайқатын сөп, бейге әгіні үйері көтікір сөйік бүт, манна әгіні видеоға ұсы туық бұд, қайда үнкілер күтін, қамнанар күтін, ұллағы күтін сөп, микрофоны ме мегіттен бұд жанылан, мен олық көңіммәппін. Күнді да отыр көмістігәддер. Өсі бір үрге бар, ол үргеға мен күрутын самай сеттет бәдәқ, самай ұлыттан ұлы тапталбын санаң кәләбін. Онна яққа ме оны сөбәлейбін. Қаспейд дейбет болуққа кәләм барар қадыламмат сеттет бәдәқ. Өннірі күшіге нарын намчы тапталлақ болар. Ол тапталы бүгін сананылық қайын, онна бұрыны істен сәргеғілән. Әрі қайын бағалызда омуқту үреттан Тылбаз артақ. Самыр түйен иннинен улучум пухалыя, оның күтті сүрәқ налыя. Онтан самыр түттүтен қалан кырса сырдыта, аны күн артаға күнеға. Қарағында күн артағын сөгерен, қарағында күн артағын сөгерен. Күн артағын
сәрейін Хонанәрән астыбат Курасамы салгытар Курус Гытта сырақ сылаяр Қахан самыр асты ағай Қалан кырса ыйларан Аны күн арттаға күлеғай Кырықын күн артағын сәгерен Кырықын күн артағын сәгерен Күн артағын сәрейен Өсі келіп өнір бі дуадыны мадықайын қалды Өсі Красиво, друзья! Кырықында күн артағын сәгерен Күн артағын сәрейен Вот такая у нас веселая команда. Похлопаем еще раз, друзья. Нашим дорогим гостям. Эссебири ревар. Трон инклевит, да? Инклевит? До песни давайте я познакомлю с автором этой песни. Мой большой друг Сергей Квасневский, друзья. Вот он стоит. Автор этой песни, он всегда меня ругает, когда я там забываю слова или там рано, поздно зашел, там очень много моментов. Но сейчас, наверное, если вы встанете все потанцуйте, можно будет даже не ругаться, потому что я могу даже не петь, наверное, потому что он такой человек, когда под его песню танцуют, он всегда довольный остается. Хоть как там споют, не споют. Инкигей! Карусель! Сергей Квасневский! Встречи и расставания всегда шагают по жизни рядом. Любви, познания дает нам радость и грусть. Но в преддверии свиданий чувствую всегда одно, что
напрасно, что чувства гаснут на расстоянии, но все же жизнь прекрасна, когда кого-то ты ждешь. Так легко поверить чуду, коль душа любви полна. Никого учить не буду, потому как жизнь одна. Карусель летит по кругу, ускоряя жизнь мою. Мы не можем друг без друга. Я тебя люблю. Карусель летит по кругу, ускоряя жизнь мою. Мы не можем друг без друга. Я тебя люблю. Карусель летит по кругу, ускоряя жизнь мою. Мы не можем друг без друга. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Devlin eşitlerim turanın külüğü devligin. Kibisті vakit bilgin ehigi hamı taqsar samı da ehigini barı körörken bit. Toğudu terken bullar marın epitem kudu kolastağın tümügünen sayınga artaq ırıya budu hülgağa bastan tağısta olehin buryanı qattan ıllı bitten bullar. Söbüle haqit batta. Söbüle hebi çere biler bullaq butna tanga Allah'ın dibin vanna sayınga artağı is sürekten Spartak Doğu holunan, barabanından sağlıqın. Sayını Arda! Sayını Arda satar bir tamak, ақтылғанмын ақ. Дыллы дыллар, тын ақсылар, тын ұғаталар. Кыбыстымаң? Түс құрылас, куған тұр ұрас, ебірден сылас. Илей бет таңас, егер алғас, нәніктер едер саз. Үрқалан ұрталды, kurbana Süder becihümün oyulan tahta Könük tağ bulutlar Künülir kırtıptar Etini oksanlar Neşeğin satallar Hili bitse veren gösterdi silemen Bil bitti senebey melceher keregey kerekten değmen Pelyaktaf ettin serebbek ettin Elekkes ettin Sıktık
күнүлөр күрдүктө этеги ваксаттар мәсеңин садаллы Ирхалан ортада күстік құрбанна Сүтер бет жүгінмін ойулан тағырда Күліктақ бұлыттар күнілер күрдікті Етігі оқсандар мәсеңін садаллы Ирхалан ортада күстік құрбаны Күтер бет жүгімен ойулан тағырда Күліктақ бұлыттар күнілер күрдіктар Етігі оқсандар мәсеңін садаллы Сирхаллан ортада, сирхаллан ортада, сирхаллан ортада, сирхаллан ортада. Сайыңарда! Мен бәйем Жакускай кораппар, сөбіләністер ұбайдарбын, айталлары болуын, чолбанлары болуын, бұғыдыға мет ұнақ тоғылға істепін ажыға өвілігін. Кейдім дағыны итерік кейі күтті қарамғаны күтті қағдабытынан долгуңға кейрен, ұряларын бартын нойзус білебен, ұллахан тәңі ойын тұронын күйлән, кейі бұғыты соғыятшы бұл кейі бұл қайда болды. Бәйті тұспа концерт күтті бұла тұрар бұл. Де, онан бұлар бүгін егеме, еті тұрыққа бұхыдда үшігай төбелер бүт үттілерінен тұрар салқынға ұйттаран тайттаран әйге үнкілі тұрар күт. Наға жүгей, әйге бұл күндағы қығылқыны ұряннан тойығынан сайқана мантан туары үшігей істіңе ұларды келен олар жондар күт. Онан бейге туақ парқы бұтынан бар бұтын соқ бұтын әйіққа беребет, ванна оны ұлан еңерінен ет әйге аяған дейбет. Сарсыңыттан ұла олағатын күні оңыстың, олағатын бұланлары көйің сетің, үліға қамнасқа жеға уаққа Тус олоққа барда яққа сөйді ағышығай болдың. Жаным сән!
Hürreneni köpütenni köngülü halkın otağın Ыймақтан астынан төс мұңынан түйіні ыққа Ой отырауды отар суын оққа Hürreneni köpütenni köngülü halkın otağın Ыймақтан астынан төс мұңынан түйіні ыққа суын оққа Ой тұмау Тиен кәтлін көртәңген Өмейдік келбектік Көстері талан күрталын Күккірілін күркіталын Үккі дүйнен керкәттін Үмәтін Үккі кейінер келен Кейінер күні атаран Aha bakka, ay mamakka sapsını atarım Oydu mu? Hayırlıkka bugün ki hırkal dolla et gelmekte Hayın kısmıt kerke yengini tiyen kellin gertengin Oydu doydu mu? Oğullarım adamlar Ülüxin Ayın kısmıt kerkeyen gidi diyen kendin gördengin Oydu mu? Hayırlıkka bugün ki hak vallahi et geldik Tiyen kellin gertengin Oydu mu? Ulladı mı? Ühüllü mü? Hayın kısmıt kerkayengini tiyen kellin gertengin Tiyen kellin gertengin Bu düğünge İsraq'tan Ehiyakka barcamar maqtanıya qatem Billen turar büyüngü künge südde şügey Küttün ıldıgıt Hüdde çöddük İsraq'tan ehege Üerdügüt köttügüt Oho kaydatügüt Ünküledügüt Sangargaları ehittügüt Onda billen turar min erenebin Ehege İsraq'tan üşügeyge İtilinligit cihanıbın Künnağıl okutugar Barda şügey boldun Жоңгут сәкәгәт аттыгыдыктан аракпатыннар барыта орононнугар болан эги санагыт кото салаллан истин бүгүнкү күнгө күттүнү ылдылар мен айтпыт оолорум мен доготторум мен бейем ванна беги байдатыр байбыт Фёдор Анучин Исрақтан әйеқа әқарды күннейен Анжелина Васильевалар Содыры бағырындықтыра
Спасибо всем. Хочу поблагодарить еще нескольких человек. Наш самый главный звукорежиссер сидит за пультом, Геннадий Вдовенко, город Москва. И ребят, которые нам помогали, звуковая световая фирма «Авы», им благодарность большая от нас. Световикам, всем, кто выводил картинки, всем, ребята, большое спасибо. Ну и, конечно, всем вам, дорогие наши зрители. Махтал!